Goal! KSM a goal. Jersey number 3. Tabuki Khanai, Don Bosco. Tabuk Don Bosco ki Khanai Tangi Tomo, Jersey number 18. Lagi na ball kini nio bumuta mo kaino. Kuari ni kini kaino nake mukan kongi mo kini kaino lagi na. Kaino ball mo kini mana? KSM Rock exit ball bandus kamar kojak. Jersey number 18 Bumani. Samungo Panaman dia set final dika. KSM ni goalkeeper. Hanya bisa kick Khanai, KSM di jersey number 8. Goal! Jersey number 8 goal harika. Ek goal phiri kori thunuka. Duiti bantamo phirki kabo. Ase te tombokna kabo goal khaimane. Saibona tahu ni khelao kun sabiya ko so pani so phaya. Borok dui goal baya kok jakto KSM Rock. Khanai matai ni player ki khana thangi tongo. Don Bosco ni ki Khanai jersey number 7. Goal! Namun durke tong rika marna ito no duksalia. Hingga sini skor ka KSM Rock duita ko tane duita goal, tai Mandai Rock duita ko tane ekta goal. Joto no khak le lajak sini ni thumung sabo ko play no. KSM di kick Khanai Tangi Tomo jersey number 2. Karena hati saya gol juga, kabut so golate KSM tin ek gol khai dus kama atok tongko. Mandai ni shot Khanai Tangi Tomo jersey number 12. Goal! Jersey number 10. Gaitiri new score 3-2. Yang KSM Rock pinta uthani 3 goal, Mandai Rock pinta uthani 2 goal. KSM ni gol khai dikhiya. KSM চারটা উঠানি 4টা গোল, Mandai 3টা উঠানি 2টা tabuk. Hai na hai Mandai ni ki Khanai Tangi Tomo jersey number 64.
Habang tante Hulsong, dinini pula pengumi match, mandai te keset bising o tunggang mani, dinini pengumi kepelain kan, keset foto. Jatuh itu bagi kepelain kan. Hai nói thì sao sang lại đâu